We're get fáilte go Mhala an a dúscar chun na chorca agus bud réon seo don máta canis Dícháilithe sa Bellhincher a Gréibhincher Peile Tráchtaire is a Árann agus Spórt Láirge. Cháir bhí Johnny hiús de capfa go méidir sin seo maratá agus heb de Chalan san jo. Be sé drasci di grad an idir bhenach hí Tiobraid go dernach an rad an idir bhenach a gábhad is an nídeog ú sí craobh na héireann idir bhenach an bhín Maidir le Spórt Láirge cheir blian an rivision ú siad san craobh idir bhenach a gábhad is a cúideog. Nis chail Tiobraid an na chéire is an Eichel Dara agus an sin chailtíad an Tráchtaire na heroin. Maidir in a déise chailtíad na chorcas ar dwacha agus seachtain na hen chailtíad na húnagáil. So brenn muid ar Spórt Láirge dosach. So gúil Caitlin Gardner an sin a lína lánchúil Cora Murray, Laura Mulcahy, Rebecca Casey. Na lechúlathe Ruby Brown, Karen McGrath agus Laura Cusick. An Lorna Porkett Eve Power agus Áine O'Neill. Na lechosathe Katie Murray, Captain of Fórne, Afro-Dental go Neil Clare Welch Gimmert in seach na háirtú tá an iver fix the dó Eva Waring. As Celine Cahaganzi iver dóiog ban vis a trail earn Astral a Tráchtaire Hogan, Ginny Kelly and Hogan, bet she crichna jo her noid, to she go she gon fanatar could you go back factus na nation crichna. She said in anonymous the Spórt Láirge iver Tujuk Mev Daly, iver Cardiac Breed McMaw, agus iver Cúideach Lauren McGregor. Brennan Jenner Árann Hebrew agus cúpla Afro-Dental agus siúd Hamas, so cool Lauren Fitzpatrick. Lína lánchúil iver dó Tara Hór, iver seach jog Ellen Moore agus iver Cahar Emma Cronin. Selena Lachul, Afro Elentoka, iver Nijog, Angela McGuigan, iver Shea, Maria Curley, agus iver Shacht, Sarah English. Lorna Parker, iver Hocht, Laura Morrissey, agus iver Nay, Anna Rose Kennedy, Captain of Fórne. Nila Hossehe, iver De, iver Ryan, iver Henyog, Lauren Cunningham, iver Doyog, Heather Spillane, iver Tríjog, Anna Carey, iver Carjog, Emma Morrissey, agus iver Fixed 3, Ellie Franklin. See my country David Power, Banistor, Hebrew River, is the Sherogul Kuiger, Doggins Imnori, and most an Astral Fila Hurgs, Marducha Hain, Tasha Jen of Docher, Ach, Tadler Seganam, Ni Feder Milan Hurrain, Imnord, Fanchi Chester, Lamachin, Machigan, Machive Gimmers, Anyuk, like the Sport, Hanin Slow. So Shin for in Hebrew agus Rodella Durt, Vertagan in Kale, Begin is four in York, Wimbledon, Kaler, Havelina, and me, Anders Katz, and Norvik, Cliffecanish, Vicager, or show who's a Park and Croca, as we shall all four in Ekane. Modular Port Láirge will see that Thomas McAteer and Banistor, Agus Nim Olanan, and Eleanor in the Fórne, Agus on couple of Focal Journal, Hakashudanish, the Port Láirge. Na ganze hebana a gahav a kashud and ganze undula a gahav ag Tiobraid sin curly na Dícháilithe atá mar réitor an jo Cuvin of Wailan as Condolicia and Carol Ifigach as sin Erin Tavlina Nicole Leonard as Condon Hirvi agus Sandra Shannon as Ruscamán as Mar Durham Margo Beshaw on Bouta Canish Cahamud tacht Woodser a beidir níos táhachtaí chailteoir inniu. So má bhíonn siad fós corthambreis ascanóid imirthe bei ambreise, má tá siad fós corthambreis ambreise bei na kicking na sira ón lína 55 méidir. So sin dearad an stúa mór pelamór bhfuil dul mórm an sin agus bei cuicinn an taobh agus fanna siad le sin go dtí go méid bútar ach a bhí me ag clifa amháin hana in bhfuil na kicking na sira an agus tá sé an deachar tá sin ar bhealach tá sin níos deachra mar nach chomh léon chúlbáir os do chóir mar gúil túnáidsin begin níos fuide amach an gúil. Cynnéalacha álagan seo. Tá sé brothlach ceart an tehanis a Mhala agus ní leon réigar fiú Tráchtaire me bhena síos ar na bratacha os bagóir seo tá siad dearag agus buí dahanana bhála an seo agus ní le gíoch na míochs as na bratacha déir beganín trasna hís a gáinil beg písin beg béideach agus má tá cheapan go méidir mé an rí séidir ó híomh na lábh cléis muidir brenn amach ar na job chlár na scór deasan trasnahain agus na hanmacha and we're going to vorin in Darag agus an gentá an clog and glass so sin tá sin éasca é léamh agus rud nach chud a gcónaí fíor faoi chláracha na scór bed nach réon is le túsa chur le cuasaí teán dá a chuil dearnach ráiteach Tiobraid na jo is tócha go bhfuil chalíní Spórt Láirge mar roa na núidir masar igen hen ar nóid ní chéann sin éonrad agus cinnte pell na bhar blianana bhí go leor buanna gan chuine ag glyfi agsúla agus mar sin ní fiú taide a sin. Dá a chuil dearnach ag Spórt Láirge le hen chumá agus it an réile túsa chur le cuasaí an seo. Mar sin Céves fós an rád na Sinsir a fix a seacht agus Céves gutsa sios go dtí an rád idir bhenach be cearcamach túram agan na chop tá sé níos cúgeach lo be cearcamach túram agan hartar beidir carúna le thuirta sé na mar sin beidir go se ra go dtíon seachtaló go brethir ceach go congrach tá siad ach gachard ré mar sin le tús a chur le cuasaí an chop agus sin choiré réchan I chahabhiste chama mar dúirt be díma ar dá ordan Spórt Láirge iad
Cúig cholín chun céan chorca le trínomid fáca ach scuil siad na maidí le stro go donna agus a fór corca cholín na bua cúig second ar bhúil an buineán agus andíma ar na déisinéis. De spántas má bhatha a na ardhacha an sinna teachta níos sin for ar bua cúil ag ardhacha. Maidir le Tiobraid mu Jimmer siad sin spántas má hidú téananas Dara chun sin thug círig leabhardómh chailtí teachta caite a na híróin. Mar sin gachar ré sin chuirla réchan í chahabhaisteach. Slú hartar beidir gáichéad duine bailísteach an seo go Mhala. Caite seapar sin sé Corley agus an seile fáte ag na Tiobraidaí. Agus just chu sin dul an ionsaí seo agus sinní seile fá gan se post Tráchtaire go dtí Heather Spillane as fí ord. Heather dul ras an seois go dtí Angela McGuigan. Angela McGuigan is tá imreoir just a lár má tá sé testal bhathe. Agus sinní Ellie Franklin arás go dtí Angela McGuigan dul túsna tá sin lína 65. Cas a hart fós chunne siad seileh agus ba siad faideocht tá trúr chunne a hús ag Port Láirge cai siad an trúr chunne hús. Agus rúthar láidir an seohanis ag na Tiobraidaí. Pas chorhamach. Tá siad chunne al seileh. Gareth Shachan Jinsa Lord, Eva Ryan, Vishi Swinner, Tortfi score, Hoshin Passarash. Is ni love lacka again, Jeshach on the road forces, Tom Nomad, Katsa Agan and Mhala. Tashak Ellie Franklin, and Pascal Mach, Tashid fight Gabriel Shelva, I was a Tara Hor, or not say Kika Shahik Tara, and Rod Stitley Hain. Jennifer Park and Rose Kennedy, Captain of Forna, and Rose Tatamach. And Pascal Shiriga, a rash, Qatar, thought through Jeshach team Pelorichin, will it tell Shella Fotch a rash, then Gay Dory Port Láirge, is that watching Katie Murray, Captain of Forna. Agus Nish, Jesh, a Port Láirge, and Lirud Ibru Mach and Chahanish. Kellyanne Hogan a Tacht, on Rohur Kellyanne. Fourth was there Nina Carrick Hoganish, and past Trastna, the Maeve Daly. Maeve is a mile dove, Maeve dul Trastan Park, and Bertha Lafana to Chennish, Scoonia Fana, to Shafatig on your nail Ryan Chennish. Katie Murray a rash. Lauren McGregor Nish rash go Katie Murray Rish as Katie Murray Fidech as an ish rash go Maeve Daly, Nish Port Láirge is Fidech and chop. Cono made Katza gone in, Rutter score a few foes, can Tráchtaire score. Ruher Brown, Chunishing Ruby Brown, Fossing Ruby, Pascal Shaka Galoran. Gentle Jazz Suckers, such a chance in Kellyanne, as well as score Fots Neil, Cantor Coramo. Of the chance or score. Leroy Zaboga, Skippy O'Have Cotiv. Throw the Chata Chacho Liam, he's on the table in Lima Lanan. As is near Jeffrey Goulbar as the gentle fear in the Milan or Aidan and Chavega Hoga Gray, no, Margo Wilcha Hote on Jaw, to Harvitze. As much as Northern, so I can't hold her bark. I can all fast because they haven't. Kick him off, Arwah later, August later goes as and Chetnik Tara Hor. Fortune Rash, Heather Spillane, Heather Garistach. And pass Kurishtak, Rash Katara Hor Rish, as a fortunate Eva Ryan. Eva Ryan gave a loop piece of jazz Koshi up to Ekenchen. Butcher Raya Kego. Fortune Eva Ryan Rish. Well, the hostage Gentic Port Láirge Neil. I brush it Mach, could you come in, Jesh? 3-0 Mergala Katsagan in score foes. Laura Morrissey. Kick your shots to Spórt, and it will take a good toss. A good toss, Chancer Cole, and Joe Tiobraid. Cole scores in Tiobraid. Agus on Cole scores. The Everett Donncha, she look to be. She Ricky Machachenerish as a stew more. Can you put Solar never? Augustan and Shelvig Port Láirge out of points. Agus. Kefur Cole. Ever Eritrean. Redoya onto Chorish, to Shelv. Emma Murray, Augustan kick out the catch on Harrod Traston. Don't score, fought it. She'll be Heather Spillane, Redemption Coolchen. Heather Spillane, Redemption Cool.
agus an freigra fáte Kellyanne go Fort Láirge. Shellavik Tiobraid a ríist. Agus Sinsir chunne ráid an tren. Brúma hatá Fort Láirge. So, you're in score if I carry the bunch in a score skip for and shot again. Anya O'Neill. Can't you begin his squeeze to go Anya over 120 Láirge McGregor from Shellavik Chunal. Rashko Maeve Daly, Maeve took a contalon. Agus Beckernington, better le Maeve and Chen. Shellavik Rish, Rashko Karen McGrath. Nor Tahia Karen agus nor Donncha and Fork. An Tonolshin and I Horka and Hallund. Marvi Barney, Oskil Tissa Lower. Ruhurin took a Johnny Eve power. Fosig Eve. Ken Kickle could stop bigger goal bar. I was to the Ornish guy bring the Leroy Demach. No, you're a Lordina go to show her whole came, like the Ficanish did Vanach. Mar, she endorsed it on the butchery. Round the Sinsir reach of Linja Hogan. Gentleman Tiobraid. Like every the Leroy Demach. Ach, Butcherash, Katie Murray. Kick war Rada and Chen, ach, and Canchin Bulse Have na love clay. So Goichen Kermoi Port Láirge. Agus kick him out of us on. But Lauren Fitzpatrick. Oh, we shall send back in squeeze as well as Shellavik on Shellavik on O'Neill. On O'Neill passage. Agus vi chance lower Port Láirge goal. Ach vi pass. Ni ran pass Sathairn is an Shellavik Tiobraid an Tálón Jennifer Gickamach. Brúa Chorchor Eva Ryan. Maeve Daly is the Shellavik Maeve. Corrishtaka Chavada Karen McGrath. Karen will trust and Johanish. Could you Eve Powerish? Agus that Laura McGregor trying to give it Elu. See Halvo no, Don Richard, Don Nedlock Shane, Curly. Martin Sinsir was on the Fort Láirge. Shach no med catch because Jessica and Bernard Lido. You're cooling one, they don't miss it till Mugan Stu and Enrodella. So tries to kind of counter Woolley Kellyanne Hogan. Kellyanne's Bolivik Harbra. He had kind of ace, just she bullock, he had kind of Jackra and Earth. Toggle Kodama. Tá sé kickil an ord, no, ní dóla go tá no, tá sé an Craobh, so tá 3 cí Craobh ag Port Láirge. Agus bhí cliffi eile Jimmer sí rinne bliana agus an Aspacrinnish, chéas an Aspacrinnish iad. Tá caiisle Cormac na dóla just in a ríist. Shellavik Johanish ag Tiobraid an Gaibr na Leroy Demach. Eva Ryan. An atmosphere to camera the stool bell gachta nyart the raw the baker agus at Tiobraid dul hebegni har 4 jolly to pass it sheer achtan Shellavik aka cool bar tak wadamach Eva Ryan reached Mahartiev Kafadalet Maria Curley was and Richard Shen Curley raw Chingara Heather Spillane and me glachtan achtan adok shetse vi Breed McMahon dúr chun dul isteach ach sin go gaisi the Sinsir thugáil a ríist ón áit cheart. Díad Laura McGregor réchan Sinsir se bhla. Si brenn hartfrachas can ráha tá eice. Agus sin sé siar go fada le Kellyanne. Kellyanne Hogan didn't put ticket to Kellyanne Hogan. Which is Derek VR Kellyanne Hogan. Derek VR. Irutol in Butch to Gusheka. A Craobh is a 3 kin Craobh Kellyanne. A Kerrikin Craobh Port Láirge. Nino met catch score Tia on cool ag Tiobraid and cool in ag Nigeria. Lauren Fitzpatrick's got Lord of a Corbett to kick in the shot. Tom shot.
Níl se sin éintach tá fáte ráise Craobh McGrath. Port Láirge chur brún is ar gica machchan Pasco Ryan seo go dtí. Rasco Craobh McGrath rís has a Karen score last fáte ag Craobh McGrath. An Dara scoring Port Láirge an ruúthar sin ag Craobh McGrath ach brahan Port Láirge gur féidir le brú a chur ar chiicamach Lauren Fitzpatrick an seo. Agus an Dara score fáte. Cúlín bháin idir na fórne. Nis Cardí Annas Lauren and Donncha. Yeah, kick shot what needs fire. Machad o Lauren Parke. Ach níl Chile fáte don Chile fáte Rashi Port Láirge, but ag Laura Cusick. Right, go dí Karen Rish and scores. Tras go dí Kellyanne. Kellyanne tif is gon stu mór, tif is gon stu beg. Ach tá nádog shit ag Shane Curley agus Shilling go make kicks here. Nís fudde amach an shot. Now will real a kint briste, real and trúr about tá briste Shilling. Really true, watch this mission and he's some breach on the Maryland me omland kinse kan den lagan if you go la harama. So if I come to Moss is and Thomas Bucketeer so I can a Spórt les an Maryland ra ní ra in the spellach. Genta rechama tan kicks here ag Tiobraid in on my dear Katze Cúlín one in California. The Tiobraid notes to reach like head on the vehicle. Sheriff Fosaka Kalse. Butcher Ryan Chonish, Dícháilithe. Mila Genta. Agus kicks here, Stach ag Tiobraid as just a shoot. Agus Rechon and Cancha Wola. Cancha kicker take a long toss to kicker Jessica Eminiverisa. As she on any Kira dollar scale damage cool and you carry damage cool to the Jason or the Fort Láirge to Hibber Dara Makatam Ramalishka. The more trying to catch a kicker to her to start Emma Morrissey to Rocholin at a reached. Hand no to do. Sheriff Akarish, Agus Iga, Katie Murray, Katie Tráchtaire and Chohanish. Couple came, Glacker Bader, Custom Door Chatamach. Sheer Chohanish, Goody, Maeve Daly. There's go Bridge McMahon, Tráchtaire, Kellyanne Arish. Kellyanne don Machartid, she cost a heart, but she on the cancha, and her zero, her Tráchtaire, on Jerk the Bay. By Shay, good have a non-score. By Shay. Score for Kellyanne and Chen. Kellyanne Hogan. Dara score for Eke. Agus reached. Cúlín one into the corner. Kick him up Bulse Agus. She dull and when you the gickin a mach gar. Skajiva Cormach. Lauren Fitzpatrick. Canton Conger Contavlena. In the Hurricane kicks less on the Katie. Can't just touch the spouse, come for O'Neill. The spouse of Onya, and some pass Cormac Kenish. Eva Wearing across the heart. Rashka Kellyanne Hogan, Leroy fucking the Dia, Gedero to Fotcha Rashaka. I was Macha Chohanish, I was that. Chursid Finunzi Rish, the Chafort Katie Murray, Stachs the Lore. Craobh McGrath, Trust and Chohanish, could you Eve Power? To Eve Tivichuk and Stua, on Pascal Stach. Russian Chohanish, could you Ruby Brown, Achan, Shane Curley Rogro, on Dulcan Kitchen, Mila Hach, Martian kicks here, Machathon, Gahibador, and Thomas Benach La Badak Ridgegedla, Ton Score Alishel. Ach tá go leor gceist anseo, mar dúirt me. Céhs a fannacht an grád na Sinsir, Céhs a goil sias a grád na nidir bheanach agus chur for stop le cuasaí anseo, fáilte tá cór leis, le cur anseo ar gona go chostantóirí Hibber Árann. Agus Shane Curley tá Tráchtaire déine cinnte gúiltí ceart.
Istá clog ar chlár na scór, i leanach do rai an seo an clog an uradó, clog an réitseire stoppi an seo. So Beirins ama cútlah gortaithe agan an seo fad an chur lei seo a chur as an ish. Yes, tá an chur leis fós le chur orthaid seo agus glór daoine seat le hiisce seo nis gan clifa leanad rai. Passan isteach as bhfuil se búteigh na Tiobraid tá obair Oaxaca. Got isteach an teochanis ruúthar má. Morrissey pass sin. Pas Oaxaca se le fós aca. She's a Gabriel Nidura just five different shot, Trasna or Hivgadina. Trasna Jafana to Sarah English. As a Fotic Sarah Nish, a Titchin Cheese, Chella Focharachi, Port Láirge, Oberachin, Butcherachin, and Rebecca Casey. Rebecca Kashiva Cormac, Emmer Chatan and Gia Rash, Bridge McMaw, Trasna Johnishka. Casey Murray, Rashka Bridger East, Toshi Tivishagunini, Chaska Coig. The dinner Bultica, Bert Bultica. As er Jared as he turning in sheer by Kicksir Stachy Breed. Nish. Would she contort for shot I hain, or would she gonna Kicksir shot August, or she gonna Kicksir August Kellyanne Hogan. So Kellyanne Zero Tivishagun Lina Carrick Coig, so more will do the more, but just a hard thrust on by Broth or Rosh the guest. August by Port Láirge and Michan Keen. Shane O'Madig cuts her Clorna score, or Clog Clorna score. Kellyanne will kinch it as a father, Neil and Crunyasan. No, Neil and Crunyasan. Shannon Coigu Canada Cormu, Port Láirge. As a Kerry Keen Jeff Shin Cormu, a Kellyanne Hogan. So, Lauren Fitzpatrick. Nish. Port Láirge Gear Brewer. On kick, Tom Chop, Macher Tiev. Bruce Shasichin, Eve Hogan. Kicks here the Hibbert Árann. So the Brahanchuk would fein one in the Tiobraid and made one shot. Lehemach Tama. Toshi Durnan Kanchan Istach, a draw Emma Morrissey. Roch Hoger Contavlina, Kick last of us on go Fort Láirge. Ryan could get Eve Power. Eve Thrust and shot, Nish go Anya O'Neill. Slash Kev Jessica Anya. Nish ta Kona Eker Yesh Bastin and Kona Waha. Nish ta Jill Shabaska Father Ruby Brown. Caltic Ruby Brown, Eva Waring and Jensen Outskart. Shell of Kunya Aka. Tries to go Anya O'Neill reached. Tan Lewis in the Asanonsi. Tries to go Maeve Daly. Maeve Daly, Slash Kev Mecca. And Ruher joined Maeve Daly. Machine Cruta scored. Touchdown Fosig Maeve. Chance of scoring Maeve. And collating Maeve Daly. August Town of Fornia Corran than Gaydor. Score brought Chinnig Maeve Daly. You can lower the dinner at Cahain. At Rinishi and Oberson. Harbor of Fad. On Ruher. Will she through Emror. August a chin. Counter and Bulcha Harder Trast done. So done Gaydor. Town of Fornia. Or Ho scored shot. Mhala. Och no my dear. Or Clog, Clorna score. Marvin Mera, Curfer Erlide no mind the chin, Mar Curumai, the course in John or V. Corlai, Shukar, Augusta. Better go to the get him a crown and chop. Togger Devon. Catch a butcher right, watching Emma Morrissey. August she. If we're fixed the door, Caitlin Downey to Innishtach in the Hodge and Shelver Ashing Tiobraid Árann East. Cussin Dwad Denta Ignajation, so Shinna Tahru to Denta Port Láirge to ever fix the door, Caitlin Downey, Takashtach and Hodge, Iver Carr, Emma Cronin. Shelver Chonish is Kellyanne, Lewis Last for Gekassin Jishtach, Elinis Ferry Kellyanne, Bulta Kellyanne, Brennan Cantrogama, as Todd Cantrogama, August Top, Port Láirge in the Keen and Cho, Tungadur. Three score at Kellyanne, so Kerrikin Kuramu, the three score and Sheha. So she's sauced the torch between the score on it. BG's Crane now Wallert. Now Jacoy Marshin Lahena Hayan.
agus ní nóid go le caite ar a chlár na scór. Brú teachta ríis, Breed McMahon chu brú an sin nach nó fell. Kick Sinsir amach. Cíáilte íselas an seilh conéacha. Obair le déanamh seo, agus a déanta th báir géibh Ryan. Fós a géibh. Pas chuir a trast an teáis. Tá si de coneal teileh tras an mailí sísan é seacha. Trast an teach fhada le Sarah English. Sarah immertí bhí stima heistin siúathe, ach tá Sarah fós a teachtaí héin. Si dul isteach sa gáneil. Karen McGrath coneal trúla tinarthaí. Trast an teáis siú dí Heather Spillane. Heather seach sa leabhar. Fáilte Angela McGuigan. Sarah English. Ja, slechts céim agus a seach léthe. Beidir go sé ceartta an pasta bhla dúsach atá sin seile fós acha. Tá sé Heather Spillane. Tá siad go siar a ríist. Trúr imreoir tar fáca hús ag Port Láirge chulaganna eile. Ste le hain. Heather Spillane, Gira Éiló Teohanis. Lauren Cunningham bhí an, leis céil. Nís tá siad de ben ó suas. Anna Carey, Colleen an chúil. Trasna go Caitlin Downey. Leis go kick sin búlteisteach. Cosantóirí táta se bhí Sunkinberg an, ja. Cartig ag Shane Corley agus bei Jeshanis ag Emma Morrissey stoch an na fórne chur a chóscór. Don Dara úr an seo. Sigur Devon, Emma Morrissey toch an na cantse bhla, is mar ag an sibh. Tistig an stúl beg. Becheart nach gur thug seo an deacratíide. Wel chun málacht orthaí, málacht an Tráchtaire an sin. Sinna chéad iarúta churamú te Árann. Kick Sinsir sin churamú ag Emma Morrissey. Imréonn sa chuid Peil le Harlach. Kick amach a fada Laura Cusick. Steach sa Laura agus trasna go Ruby Brown. Ruby Gareth Reid an teáis an seile fós aice. Is tá Spórt an teach bhfuil an dúirt fao scór. Chun sin pas amach. Siar go fada le Áine O'Neill. Roar Jazz an sin. Breed McMahon. Breed as well free Canard. Tisha me made a hole. Dohan. Imnori le ganza he Gorman Chanaka. As Tiobraid na Gaibrin na Liru Damach. Three numbers Fikia Katsa Glár na score. Beidir 8 nóid na beidir 9 fada teo an over Karen McGrath na bhchad rá Ruby Brown. Kellyanne Hogan Trast an Chinish. Trast go Áine a ríis. Láirge Spórt fáte aice. Fós aice le cicht le kittóg Láirge ar Dara. Agus shaking in his churamú ag Port Láirge. Níl Canháin churamú ag Tiobraid Árann. Agus Cúlíonháin go Áras Spórt ag na Déise an seo. Agus stoppa eile cúr le cuasaí seo fáte chuirte cúr leish. So ríist féin clogad lena a Ryan seo agus ríist bei Árann chuideamh gorta a chur le sin. So nóir thuismuid an tríocha níl tam an stoppa na clog le tríocha úlaide táirlainn se go chuid go clogan na seo a bhíns ag na staideanna nóir thuisn siad tríocha stoppa siad. So Tá ocail sin ag Shane Corley lena bhuiar cúil.
So Tashi Cart, so Bemidlin Lana Try. Lauren Fitzpatrick, who's the Port Laurie Capital Major, she called Amamu, Shimmergul and Wheel of Chud. She's Ruby Brown, Stachat Johanish. Well, ni something because the guest in case more is a giction, nach ni hin the guest to Korea Homa. Shell of what's a Russian Johanish to Árann. Rashidin Coolbar at Chen. The Caitlin Downey. Emma Morrissey Dollar White Shear. Bulchakon Keenika, father of Sarah English. Sarah English with Roach and Cora Murray. On Rory Sarah. Past Tasker Stockwell Neil. The Karen McGrath and Odds Cart. As neither Gator, Canaracht, Thrower. Took a Karen McGrath. Pass it drove Reid McMaw. He told him a bridge down the Canton all, but to Harry Lena. Coinum at the top Foka Lorna score. Shelvig Eva Ryan. Eva Gear got ready to Lord came in a Glock Eva Ryan, yes, some racer again to them. Kicks here to on the Fort Láirge. Fix a Shea, Kata Urglogacha. Fos Aka Arish and Johanish. Laura Mulcahy. Chapter Johanish. Kellyanne Arish. Casabalaghon, pass Trasker, Breed back ball. Breeds Garamach. Ian Geric Ajota, so Fos Egg Breeds. On over Breeds and a Keto. Breeds are here, the love of gesture. Shachkin and Ishkaramu. Shachkin Kurmoy Port Láirge, Neil Canawan Kurmoy to Árann. Agus that, Neil was Shelf, Murfedula to Shinalero, Lorna score. Shana Tatrash Torlo and Chaw. Lauren Fitzpatrick. Will she melt Amman, or will she brand the hard fackers can roll with the Eke? Iroshen Curly, me eyes are captain, Marianne, she Jeffers, so she'll roll ahead Jeffrey, and she first told Kuzama. Councillor Bultamach, Shelf watching the Tiobraid. There's a Fotchik, Emma Morrissey. Tráchtaire Chonishka, Ellie Franklin. Agus and Shelf Aka Reached. Tráchtaire Chonishka, Angela McGuigan. Lauren Cunningham, Lauren Oxon Lushukson. McGuigan, Tráchtaire Fadala, Emma Morrissey, Reach, Emma Morrissey. Slor. Eva Ryan. Kikshan Bulchestach. And there was a Praba. Fortune Chin, Laura Cusick, Reach. Bulchamahike. For the Eve Power, Jennifer Jesse, Eve Power, Riger, Kellyanne Hogan, Reach. Agus a made Talo on the clothing, Kellyanne Hogan. Oh, Eve Cotive, Agus. She unknown door her Vinci, a dollar and rue her little roads. She called for the Talo and a stock and pass a shot with Eve Power, Reach. Eve Tavish Sugan Stewart. A passer as you gave Kellyanne Hogan Reach. Kellyanne Digger, Costabalach won, Linda Kitto, Kicker, Kellyanne Hogan. August, Sasha Shin, Butcher, Howard, Tráchtaire, Kellyanne. Old Scourge Joe and Carol Can of Kellyanne. August, Port Láirge ish. And though Colleen Kunkeen, no, just Sheila Hena Hain. As Murach. Here it is scorer, let's go to move. For just in Vukan Tossa. Shall Laura Fitzpatrick. Oh, Laura. Lauren, call it to Shelf. Call it to Shelf, so the major Donncha. That's Ivory Magamahaka. On Ruhr Donncha. There's a Fotch Rash, a Karish. Took a Contalo on the chin kicks here. Canoia, Emma Morrissey. Emma Morrissey, Dula Shachsalor, Kajiva Cormach. Kona Ekata. Sheer Chonish. Sheer Kavadala Tarahor. Tarahor Roiga. Ellie Franklin. Ellie Franklin, Tráchtaire Chonish, and Shella Forchik, Sarah English. Thomas Nomad Zernach, the rare. A Chlig, a Tonncha, or Lorna score, Mardutchme. Tita Khonomad, better few 3 Vahan. Cho Egizera.
Shelvig na Tibber the Rish. Sinna kick, well she sinna casas to Genta go hauling and Jenner Fod, like Anna Carey. Hauling her Fod. Agusa and Berners Lou at the Rish. Now just Shayla Hena though. Kick him up, put him up, Father Onion Neil. Shelf Akarita mBan glog. Sinis Tamajanam Cluiche of Gortiha. A Ton Clogalano to Rai will Hilman Nara McKinchamach. Ton Clogalano to Rai and Chop. So Thomas Carcalor. So Kicksiri Port Láirge. With Ryan Shahanish. Trastan the Pork and Jenny Laura Cusick. Trastan got Eve Power. Jitter Coman Eve Porrick, Fosig Eve, Toshi Tivchigalini Caracol Coig, Toshi Torch Free, Canmore Milchak or the Eve, it's Jamaica Cole, Laura McGregor Shillavall, Fotic Laura McGregor, Chot, Surt, Chimpilori, Cossadwa, Gentic Tibodoran, Shella Fosig, Port Láirge, Shed Curly Cunal Sulgair, Tibodoran, the Cossins Command Shot, Shella Fosig, Port Láirge, Oberwan Shot, Oxy Kick, or Jerry Kellyanne, Agus Corella Fos, hey Kellyanne. Agus Port Láirge Peirich and Keen reached. Now just shocked Hena though. Cúig Coolins Courage to Kellyanne Hogan. Buhi Chonyal Small on Astral. Tá Nome the one am Cluiche of Gortia Imri and Chahagan. Nish Lauren Fitzpatrick, there's a gig. Chichi Mach or Hiv the Love of Jesha, Karen McGrath, Fought Karen Titchenjiach on Chelifozaka. Trastan Chaharish Nishkaji Maeve Daly for Maeve Coolin Ollie Nis Luhan or Koshi Ruher. Toshi Tifta Golina Karakoig and Gurshi Season Turbo Nihora Donncha. Ta Cosin to Denta Egna Timber the Achachella Fosi Port Láirge. Obrohan Chen a gave a wearing. Trastan Chogaji Anya O'Neill. Anya O'Neill Hiv the Love of Jesha. Toshi Garish Shach. Achella Fosi Ketabanach and Don Momed a Kachacho Tosha a Breed McMaw. Breed got hearts which in Andolamunian a Kitoige. Neil country past the around past Craobh. A Peter Gugu shelf, Eve Power, Chatachach, Oberwahi gave. Fosig Eve, Eva Bula or Kechol Irishin gave power, Town Irishin, Gamai gave power. Harra Trastan again, Lord Parka. Ronomet Kachin Chop. Agus and Ish, Port Láirge Emea. Three Holy Hunkeen, now to Huckla Hen though. Agus the Shinta Fadla Hamas Shetsa and Shaw Exchange Curly Jimmer Shahono Megam Cluiche of Gortia for Eve Power's caution. So as a foreigner goes as Germany freshness and Shaw V Port Láirge Pay Corin Belgut on Shaw Neil Moran V Port Láirge Gimmers a caution Egla Hama Tosh the good Shachat Shot Tosh Shit Three Holy with Keen No Jahokta Kashud Hainado Toy Tiberdarn Bemo Jarash Ganwail Lesh on Dara La. Pascal Ryan Shaw, Rudy, Rashko, Karen McGrath, Rish has a Karen score last Futsa, Karen McGrath, and Dara scoring Port Láirge. Kellyanne Don Macherty, she cost a heart, but she on the cantion, a hard zero, a hard thrust on Jerry May. By Shay, good have a non score. By she. Pass Rash gave good Kellyanne Hogan Rish, Kellyanne Digger, Costa Balach one, Linda Kitto, Kicker, Kellyanne Hogan, August, Sasha Shin, Butcher, hard thrust on Kellyanne, old score. Shelvig the Timber the Rish. Sinna kick, well she sinna casas to Genta go hauling and Jenner Fod, like Anna Carey, shelf Eve Power, Chatachach, Oberwahi gave. Fosig Eve, Eva Bula or Kechol Irishin gave power, Town Irishin, Gamai gave power. Harra Trastan again, Lord Parka. Ronomet.
Ionad Mhala agus muid réile túsa chuirlis an Dara le, well, och cólíonn tá Port Láirge, héanú dó itá Tiobraid is bei Tiobraid gimmar leis an góir an chás an Dara níl sí an láidir. Ach a Port Láirge seach cin músa géad le agus í begna dul mór sa bhí sí ana céirí fór an cúl de deise agus sí a fór Katie Murray chéad cólíonn so bhí chuig cinn tucha amsa de Cillian, is céirí cinn de fáte a Cillian ach tá Cillian ógan a gimmar go madómh agus cólíonn den fáte go cean fáte Katie Murray mar dus me Karen McGrath ag Maeve Daly agus i Give Power. Maidir Tiobraid sí ana céirí fór an cúl tá cólíonn scóilte ag chama agus tá cólíonn scóilte ag Morrissey ó Sinsir. Trechan ó meid mar sin idir Can go na fórne shop agus a grád Sinsir fiche a seacht agus an grád idir bhanach fiche a seacht. Sele fáte raising den Tiobraid teoréis agus bei se tágta do siúd chun scóra all hí sellefach ar fed a rá nóméid sa géad le ach ní sí den scóras. Seach sin kickail go háling ar fad. Emma Morrissey sin díreach an túsa bhí watha. Díreach an túsa bhí testáil ó Tiobraid na teach. As an isis níl sin nach gá cholín chun deire. Cice maith Caitlin Gardner. Ach tá Catherine Léite ag Eva Ryan. Eva Ryan is tá luas ag níl sí an áireach tá sí an skipfuin sin. Agus well má siad cúpla scór ile. Catherine Thrasser Jonas go Ellie Franklin. Teachta gára orthu sin tá Tara Hór. Tara Hór lína fiche cúidir cá Port Láirge is cosint seasa sa mar na Peil. Obair wahan sin ag Emma Morrissey agus Trasta sa lár. Dí Ellie Franklin a ríist. Agus Trasta get tosach ríist. Dá cholín scóilte cé can cíp teasamach ar a taobh. Agus Tara Hór, Trasta. Fáte Tara is níl, Catherine Léite, cosintháid dentí Port Láirge. Oh, Pascal amach an Jonis ag Tiobraid. Emma Morrissey díreach chun an tuairt faoi a chuir sí gur imar is a meach atá se fáte rais acha. Bhí cosintháid dentí ag Port Láirge fa second ach an sin. Kick mór ordeach an Jonis is bhfuil se fáte ag atá se fáte ag atá chance scór. Next bhfuil kick Erica, tá kick Erica de Tiobraid. Agus cé nach bhfuil Tomás an Liam Ross sin gin hís an taobhlín is sílim gur cinenne ceart bhí an. No, tá daine cepa go méidir nach ha. Is go hí me go méidir go taring úsíí. An ahemmar sa stocha a Spáise ach Peil bích sé ceart a mí ceart tá seanis ag Tiobraid dul chun tosa anseo. Tá gá nóméid go le caite agan anseo in san Dara le. Agus sí Emma Morrissey chuna hiicáil, tá rá cholín scóilte ag Emma. Can bhána Sinsir, can bhána Immers. Deise go is ar chúl, Caitlin Gardner. Sa gúil. Si le cael Rostenthe, róda hynna brice. Se hagan a kick an táhaach. Kickáil tá. Oh, stop it! Ag Caitlin! Sáhas éidir gente ag Caitlin Gardner agus ag cantar na mí ar fóréil. Oh, sáhas an sco gente ag Caitlin Gardner. Mar bhí ag kick goma. Ach, chu sí sios ar chlé. Nes, George sin sprágad do Port Láirge. Agus tá siad ar nonsaí an pascur teagadtí. Katie Murray Stagaríis atá seantar scórt, fáte. Shelf Cáilte, fósacha, Eva Waring, Trastan, Katie Murray, ord! Katie ar a Trastan. Dara scóra Katie. Agus an is Port Láirge. Imi, trí cholín chun cín aríis. Well, but she's a kind of fin sábhailte ar fáhád. Beidir an sábhailte chunas Port Láirge an rád na Sinsir. Fiche a seacht. As mar dúirt be an táhaid. Nes. Úta machchan sin, tá se fáte raising Tiobraid éis, well níl. Púte raising Port Láirge.
There's the gear of Corlish and Forest Barnish. Lord McGregor, past only Laura Stocker, Breed McMaw. Top Breed McMaw, Gary Stocker in it. Touchy free for Woodshot, so 50 Breed in gear. Putting Breed or Douglas Pulcha. Harrod Trast on Breed. Shade score, Eke, and yo. Agus an ish. Gotoban, Barna, Idrna Forna. Now the Dele Hena 3 Caracholin at the reached. Shna Barnas movie at the in Amateur. So we'll Tiobraid on Tráchtaire. Feckenwood Lane and past Trast and Johanish. Tara Hore, Chacht and Johanish. She did it Lena Shaska Coig, forced the land at the right. Lena Carrick Coig and past Corra Trast to Eka. Kwadala Anna Rose Kennedy, Captain of Forna Anna Rose of Shachtalor. Lauren Cunningham a Machar Gleehon. Tá Cuino med Katagan sa Dara la. Caracholin is in a Forna. Agus an Shelf, Egg, na Timber they reached. Shacha Fadala, pass Canard, Bultza. Which you couldn't get Neil, Tan Catcha Coramo. Cormoig, Emma Morris is Shilem, so Mavi Portlauriga Kafach, Tan Catcha Cormoig, Tiobraid. So Tan Caracholin Fos Atra. And Colin Howell and Kikerikas, we know for Caitlin. Erin Low Chat reach up. And Kikamaha Ketchen, Lero de Praba. Shelf watch a British she as well as every Portlauriga Ta, Neil. Tahonish. Oh, Kennedy and Shane Curley. Agus ní hamháin sin ach bhí clabreachtas tá líróid tuchar staithigenis ar lína fiche méidir cinenne an Díon an sin. Ní tam fin cicéirice ach cinnte bhín cancin Díon ach raon chuma tá chance seán is game Morris in Bernard Leidir go 3 ríis. Tá kicksir seo ar lína fiche méidir tíreachas Corachúil. Agus a Cora Harrod Traston, well, ní éach Laura Moll Cahi fáil réiles an Shelf, mar Bacchus comes na Harrod Shelf Eke. Ach ar raon chuma Tá an kicksir Púilte Harrod Traston. Agus ná de Dele Héna Cahar, 3 cholín at a ríist. Seach nó med Catcha sa Darla. Shelving is ríist Kellyanne Hogan past Jas Alling í Shillet Shach. Tá se fáit sa will. Kicksir tá on the Laura McGregor. Lorna Lano to right. Agus is Láirge has Simrors and Dalach as an Ishtan Leroy took a gaining chain. Thought for Láirge. Agus Ben Kicksir Akashud. Erlina Ficky made the Hama. So Tasha Shaswachan. Is that Justin Chonish, Laura McGregor. Kerry Kenny had to reach. No, did they hit a car? Shach no med Gale Katza. Kicksir should begin to hit the love of Jesha. And me Shach Macmore on straw. She took a look at Dama. Put a just rake, put a Harrod Traston. Caracolian at the reach. Agus Kicksir took a stach. Egg Shane Corey chop. Kickamanis Macalorna Parker British She's a Shelf Watcher Rashi Timber Lorna Reach. Lauren Cunningham. Lauren Cunningham Gareth Shots to Lauren. Pass Corey Trasta Eka. Cosseted in a Port Láirge Reach. Anna Rose Kennedy. So the Emma Morrissey reached. Emma Agira Aero Chino Karen McGrath. Agus Shane is got the Maro Latza. The Karen Malachkel Eve Power Vian Thompson. Past Jas Ishel Butcher Stock and Johanish. Tell the cousin to the Shiri Port Láirge Caharaka. Shannon Air to San Canchin. Kick out Sasha. Kick out to go hauling. Agus she Laura Morrissey. Sheila Mafurashin. Laura Morrissey. Sheila Mafurashin. Anna Rose Kennedy for a Canchin. And Zachary Hiver Khosha Lev. Tiobraid. Anna Rose Kennedy Marshin. Captain of Forna. 3 keen at the reach. Port Láirge Donncha. Agus Ruby Brown. Pertigur stop her to have Fosig Ruby on Emirates.
Guarantee shots to Láirge, Nish, Tyrone can Jim pass a stock, and Lauren McGregor. Lauren McGregor slash came, Neil Ogan a one. Fosig Lauren, will a custard Jackshire, to Sathairn Lauren reach, because of a Cormac. Gan Nimmerke came in a glacka, from Jim Mile Kurzichin. As a pass Kurashirika, Laura Mulcahy. Laura Mulcahy, Tráchtaire, Karen McGrath. Karen McGrath, Nish, Tivich Galina, Caracouig, and pass Kurakashud. Agus fáilte Anya O'Neill. Anya O'Neill is just a gown Ellington. We can't lead Katie Murray tall. Go Collins courage Katie. Katie Shearga Karen McGrath reached. Fáilte shot the right on Tommy again. Mota shot on Dinomet Katsa Jogan in Dara. Fáilte Kellyanne reached. Kellyanne and Dollar Ruher. And Lewis came out from Henry Ruher and passed the Shachanish. Eve Power. Normal Cahy, Bulce Ord, Eg Lauren, Tanir Shen. No, Tanir Shen Bulce, Mui Laura. Chet can Kermo comes to Dara, Achan Tochtu Canner Fad. The guy can Kermo to Badaran. But then on the shots of Stockneak and Foes. David Power, or Ruge his, Fuin and Chop, and Tavlina. Tomas's Liam, Shastagus, Sul Shawikak or Corsi. Nish Corlice, the Cornicho, or going to go Imrodi for Láirge. Agus a isce tataisteach is a fearhautach uíoch na imróí neart isce a rhanóna go brolach le seo. As mesto an ghlacha sé na héin nach le lá se fecant ce bhfuil sí ceart déiseach. An physiotherapach má leis an spray. An spray dríochta mint an úsáid ac an seo le cuiachar ar na himróí. Ach, Kinsa galore Tarlu just a darla, Dinomet, Feka Agan, Augusta. She scored Feka Agan, August kick Erika Sawalta. So, Yart action at chop. Darlavi and Kid Lebagan Mo, she Ruby Brown, we get Damson to Ruby, Cart Galore reached. Kick him up, Marshall and Lauren Fitzpatrick, his kick war beach of some Peter Gwillenry, Nice Lodge and number of Vimish Capon shot. Donchella Fotcher Rashing, Port Láirge. Anya O'Neill-ish. Anya Lana to right. Bravo's Emmerich, Stock and Johanish. Pass the Stockage, Breed McMaw. Fotch Breeds or Dara Erupt. Breed Garrett Trast and Johanish. Sheer East. Karen McGrath Fonacht. Go near Falcon and Glackanish and Bass. Trast to go Eve Power. Eva Johanish. Touch it to Mr. Pass Trast, put your tagging of Fadele. Kellyanne. Kellyanne Slucker Wilshie needs his Slucker Toshin Giggle to Kellyanne. Toshin Alling a Kellyanne. Nishton Kuga can score to Eka. Can Alling her Fad. Slee Hassin Kiction is Tach. Alling her Fad. August Kerriculin at the reach. No Jodoyo can a Kuik. Kick him up Bulls and Johanish. Jennifer Mahmoud Federal Port Láirge. Score now go Ella all. The Maxa Jacker in Tiobraid Sathairn. Shachtan Yartama Fanta Kavos. To Oknoma Dirk Fanta. Brooch and Emma Morrissey gave power. Kicks here gave Emma Morrissey. Achanish Kaffer stop a Kurdish and Emmert Fadsta Corliche le Cur. Corliche le Cur and Josh and Enreal to honor Vin Corliche Cleggan le Cur August she Maria Curley to guest. So Rish Jesh egg Moyers under the hug is got the Elle Dolestach le Hishke to the Himrory. Next for Maria Curley cart to Golan. Which he carts in some will and nach well. Tádorn sluggish Glach Eke. Ish Ben kicks here Johanish Emma Morrissey. August Claire Welch Rail Chatterstock of Fort Láirge. The reached Caffer Maidel Kurdish then Era to 3 again Emma Morrissey jokes Emma Rollehin and they ain't chance of kick shot Walla. Well, Hussa, Eva Waring, and now it's Claire Welch, and it's Claire Tuckerstach, and Eva Fogal Sloan. Renishia Coids, her son, Cluiche. So, here to 3 are the kicks here. Emma Morrissey, Shirika Goulbar, Fatarash again, reached. Shach Salar, Goulbar, Takawadamach, Nish, Nilshi Dulnis Fudja, Fanachi, Marvian, Truer. Fortune Johanish,
Caitlin Downey macha fada le Kate Cashman atá takaisteach Cashman Trestal Junior and pass Rohan Chelafos Aka and kick Shin Keholy kick reach Kate the dash under goal Coney Lovey Sinsir goal like Tiobraid as Coney return for Peil vi chance lower Akanchen vi sag Bultamatas and Durn Caitlin Rashka Himmer Tiobraid near Ireland score all Shellafotch Lauren McGregor reached Thomas Bunnock La Balloch and Dara Shellafotch Rashka Tiobraid reached Nishi the guy raise a guidelines kick Slasavas on the Fort Láirge Sheer for the Laura Cusick Laura on Trodvalla Jacques Laura McGregor Trasta go Kellyanne Trasta go Karen McGrath Karen Trasta Chonish go E.G. Anya O'Neill Browse Austin Tama Velchinish or no Toshit Contosan Joe Karen McGrath Needs to go back in the Karen does she call Cunal Shelevi Hain They'll trust in the park and Chonish Fortunate Laura Mulcahy will hook if we score in his low hook on Erickson or 4-8 Thought it would be Karen McGrath Karen Tivishte Karen reach Karen Garage Stock but she scores again down past the Ryan Shaw Sean Kiki Kellyanne Bulta or the Kellyanne Bulta or Have Nalova Clay Tá Nigin in this Craobh Port Láirge Tá Cúig King Craobh Kellyanne Tá Cúig score Amshe Craobh Fangade Caracha sé fiche sinna tá caite urglog agus ní léon am breise le chuir leis an tamse enam chuid of gorta kick sin Berta lempli chéile Shella Fotchig Tiobraid inis Orly go Jason sin Emma Morrissey Emma Brando Hart will takeout take John Shirley KC Rashka Eva Ryan did a Bultica Tashi Fosa Garish Reader goal chance Gava Sarish Caitlin Shasta on Catchakura Trasta Caitlin Colleen Vasson Eva Ryan a wool August Lena Durn Hurshin Catchin Har on Traston Caitlin Gardner Jenna Harbor and Shaw Agus that Muruchi Tiobraid chun Kane Náide Dóiog Héine sé Níl an Doras Tónta agus fad nach bhfuil an Doras Tónta déach Henry Torlo Cicamachan sin Shella Fotch Rashing Tiobraid reached Tá si de tacht mar a bheith train Pass Pulsa Slash Cave Cousin Dory Shear and kick a chen, kick Kalsa, Kecholi Chen, Toshi Ord, well toe, Caitlin Downey, a Damson Kalchen. Gerard Chéile a hugtar the Cushtón a Jerter. Tá score Fwatsak and Yi Chéile. Agus an ish ní lidir na fórne, Gá Colleen, Náide Dóiog Héine sé. Héine seach ba ceart am rahan, Náide Dóiog Héine seach, let's go. Nish and Gaffer and Kiction of Wool a reached. It's Láirge Gaffer. Agus an atmosphere good so Árann Mhala so slua 3 kids at the ball ahead in more than the Tráchtaire one and Cho is Sinsir on a toshiet Caitlin Shagik can more father Sheriff Calta Offach Fotcha Rashid Tiobraid Fotcha Lauren Cunningham Anna Rose Kennedy Chatton Chonish Anna Rose Ryguji Emma Morrissey Emma Agira Elu and Cho Pucha Trust Eka Fadale Tara Hornish and Lena Karakoig Eileen Chiogan and past Traska Eva Ryan Toshi the Cunal Television Denikits Vesanan Torchby score with her Shadi Ellie Franklin Trastan Chornish Rish Agazat Thors Chachtas Chachon Tavlena Trastan Chornish
Die Heather Spillane. An Passenstach. Rash go Heather Reist. Tá sé tort faoi leavloch alta. Caitlin sábhaid a Reist agus údarásach amach as an pass lábh amach tá fada le Rebecca Casey. Dámach lech hemmer hanneos. Caitlin a ring airlessí hapan. A tá tele fáte Rashi Tiobraid a Reist. As tá sé de chur léiger ar chúl Fort Láirge bhí láthair. Tá Dinomed go le fantan teocha. Dinomed a fantan teocha agus a ord atmosphere agan anseo a Mhala. Tráchtaire go Tarathóir. Tarathóir isteach a Reist. Cá Fort Láirge cosint go tréan anseo an eis a Reist. Seo dí Lauren Cunningham. Pass Justice pass. Tá fáte ag Emma Reist, Emma Elena Ketog agus Emma Crane ar a trastan. Emma Morrissey. 3 scoring chéile inis fáte ag Tiobraid. Agus dúirt men níos lua go méidir go bheith Fort Láirge cáisih na níorirtí scóir ar a chuirse de mó. Tá 9 curamócha. Nílach 3 curamó ag Tiobraid agus inis cluisemuid tip. Teacht. Kick-out a Harry Tavelini, Kekslasa a Vesan. Squeal Shield, Forest Bar Harrisa and I Horka, Funis Terni na shot. Ach tá Tiobraid na Tráchtaire. A tacht agus a tacht. Shellavach a Reist, ní féidir le Fort Láirge Shellavall. Jackson to Smoka, 3 scoring chéile ag Tiobraid. Sé cholín sa Dara le. Shellavach a Reist, Ellen Moore, Trasna. Fanna siad go méid chance. A pass Jaga Emma a Reist. Pass Trasna ag Emma. Tá siad a gaibre na líróide. Ach tá stop a chuiris nimmert mar gur immer gortathe. Sin rial vins an a Peil na man má bhí nimmer gortathe. Caffar stop a chuiris nimmert. Ach héile gur míbun táiste sin de Tiobraid mar bhí seansa gur scór an tam sin. Ach sin idir rialach ar nói. Agus ceir is féidir le Fort Láirge íonach a stop a chuir le seo, féidir mail a chuir le cuasaí ar beidir go stop a seo an swé úrnta tarlínse. Má bhín immer gortaí agus gúirt an stop sin immert. Gunne míon an swé an seo ach tá Fort Láirge a dribbóid an seo. Nis bhfuil onadí réile teachtasteach. Tá Liam a caint. Seo an seo is le Adam. Ó Riordan agus bhfuil onadí teachtasteach. Tá déananig teachtasteach cé tá gceist. Iver tríocha atá gceist, iver tríocha sinna Aoife Murray. Nis tá kick púil sef an Shellavig Tiobraid na Reist. Ná ní hinna náte bhíon kick agus tá Liam tá na lábha gur zósaige. Sílim go chuirt an ceartaige. Steach Emma tá seo fáte Emma. Tá seansa gur scór a chorma tá nó chuir dín pass Trasna. Anna Rose. Anna Rose Trasna. I mar tarring is siar tá kick séir steach i Tiobraid. Seansa scór a chorma. Go leis ceil níor cheapmas ag le hama go mach in chansi Tiobraid tá ras an chop. Ach an ish agus kick séir ag Emma Morrissey. Tá 3 cholín scóir ag Emma. Tá kick séir seo ar an lína fiche méidir. Tá go níon begur híomh na lábha clé. 2-3 tá caite ar a glog. 7 nóméid fant agus begur níon am cúirtih gortaí bheits geis go ma. Sinna kick ag Emma. Oh, cúla búilte agus ag curamó. Oh, jeall. Oh, bhí seans. Glórmhórice. Bhí kick éiric in níos luha sábhailteach an caption kick séir a bhí sách éascan ar ire curamó. Cúilcinn curamó i Tiobraid. Nis sella fáte Fort Láirge as níos leis an ráit an glúmat hamal. Méh Dícháilithe an, méh go le róthir. Tá sé déanana go má ach tá balla. Óragus goram os a cóil an pass cóir síirice déanana go maice. Fáte go Rebecca Casey tras an teánis. Má bhí scóirí bh testal le Fort Láirge bhí sé testal is mthe seo dí Kellyanne a castas leis cén tá sí tarring i siar tá kick séirecha nó tá canse bhadamach ar glíán ar yes. Tá mech imróir ach go bheith kick leis gitóg is fear dealach se ach níl
So Hawkers a gig should Donncha Kellyanne, no and Donncha Lauren McGregor. Agus tá Aoife Murray go listeach. Aoife Murray go listeach go for Láirge. Cé tá teachta amach. A bit Breed McMaw sílim tá teachta amach bidder. Yeah, Breed McMaw tá teachta amach. So Cúig nóid go léna mar sin is an chic seo Kellyanne agus mar ecantíomh Jackar galore. Tíbhiste an stú mór. Ach wad amach de imreoir tá kickáil leis an neasach. Fan go bheice muid. Tá sí kickáil tá cantan ord cechol an kick sin. Tá kick sin har bór fad e Kellyanne Hogan. Har bór. Sin a chéad scóra for Port Láirge le 3 nóméid déag. Kellyanne kick siird an sco. Tá siad peirich an tos a ríist. Tá de 3 jog hen a hocht. Agus an sellevach a ríist tá sé gíh O'Neill. O'Neill is to Aoife Murray lehe, but it's a way fósig áine. A passan is go Aoife. Aoife machan seo. Go Lauren McGregor. Lauren, a cunal. Shelleve. Pass sheer. Fortunish. Ag Ruby Brown is shots to Laura. Rebecca Casey. Rebecca Casey is stach. Go Eve Power. A meis si dynad, Shelleve chunal go cen cyrra nóméid ní dóla mé. Ach tá sé fós aca, tá sé Lauren Mulcahy. Trastig O'Neill a ríist. O'Neill agus Éilinn sí an tren. Anna Carey. Fósig O'Neill tá mé machar a tíbheilenis. Cyrra nóméid fantan seo hagan. Slash Ken Jessica, which is haring a sheer Neil. Tá sé ag Kellyanne. Katie Murray thought, has a Katie Murray score, Katie Murray ord! Katie Murray are a thrust done! 3 goalie to Katie! Agus an ish. As much as Craobh seachtún óméid. Beidir gúil dóhan genta. Ag Port Láirge dúirt mar sin hana. Bhí dul amúr. Beidir gúil dóhan genta. Náid a cardog hen a hocht. An chaimlint. Nish. Cá Port Láirge cinú nach ghéileann siad cúil. Gannn siad cosins. Brendan machan George David Power, Cummer David go méidir go naithnín sé bhfuil sé Jackar aca. Cansin bhfuil selle fáte ríis, tá selle fáte aca. Agus a fáte ag Rebecca Casey. Pastas ag Rebecca machan de Aoife Murray inis. Aoife Murray go le róthir tá siad rá lehead seo a dul Ráige. Lauren McGregor. Lauren Garistach an Johnish tá imreoir bultige tá sa fósig Lauren. Slash Ken Jessica últí tucha chun talún. Tá tucha chun talún. An róthir Lauren McGregor agus mar a dúir siad má hainte seothar a trastan. Cúlín an ára chuis sa Tráchtaire is tá hí beirlachas a gceist sin nach dácha sé iad ceithre cholín chun cín. Agus tá an kick siar seo an líne fiche méidir. Beganín beag ar híomh na lábha clé, Kellyanne tá chun an ceantrá bhfuile. Sé cholín scóilte ag Kellyanne go dtí seo. Seo an chance ar cholín iver seacht. Beidir an canas táhachtaí inne. 57, 55. Sinna tá caite ar glog. Agus gan stród a leid, but ar a trastan. Ag Kellyanne agus an ish. Caithe Tiobraid, rá scóra áil ar a leid. Nó de cúideag, hen a hocht. Ceithre cholín idir na fórne. Al kick amach I Lauren Fitzpatrick. Shelleve fáte Port Láirge ríis. Agus a Karen McGrath. Oh, cáilte Karen. A puta rash. Right go Aoife Murray ríist. Cáilte Aoife ar géadúr. Amach go Lauren ríist, Lauren McGregor. Lauren go listeach a dúr chaurnel. Agus ceapan go méidir go bhaine siad sin. Seapan níonn si beag níon sacras go naithnín si táú tá listeach a sin. Pas go raibh go dtí Eve Power. Eve Power trasted Joinish. Slash came ar eisce Lauren. Lauren a casa hart. Pass Jas amach an jinda berta fanat in a díomh. Katie Murray Raigul Kellyanne East. Kellyanne trasted jug Anya O'Neill. Craobh ní nóméid caite Joinish Thomas an nóméid zarnach. Mar dúf na bebag ní am a cúteamh gorta an. Tá Shelleve Karen McGrath.
Kellyanne, Tráchtaire Chahane Sharish, agus a fátig Ionad is just as pass. Tá Kellyanne dul a roar Lús Láirge tá sé fáte Kellyanne Rísh ord. Agus ag no, tá catchan búltar híomh na lábha deise. Zegin ar fád Craobh, Chulcin Craobh to Árann. Ach Pedro go to Mhala score ag a Tráchtaire. Trich a second. Clár score. Nish. Cath Tiobraid cool all. Dícháilithe gente Katie Murray. Ach a fáte rashi na Tiobraid ríist. Eve Power Corbrew. Nish Wulén Ráwaka. Tráchtaire Shaw. Angela McGuigan. Angela Gira Castlestown. Kikotcha style is Gaurnelike. Tasha Aka. And Gurshi Leroy George the start to come within the final to stay. Leroy George the tits of Mele Cole. Tasha Forte. Santa Cole. A reach. Kelly Gardner will Cole. Oh, Caitlin Gardner. A reach in the layer. August kicks Sirama. Well, toss saw voltage and sco. Senta Kenya. Saw voltage and sco Senta or Emma Morrissey. Ian Tuch ar fad. Ian Tuch a Caitlin Gardner. Tom and Janam Cluiche Gurtithe. Tom Reiter and Laurton and Meyer Cool. He'll make a kick Sir Mach Brunta again. Will kick Sir Mach Brunta. Ta kick Sir Mach Brunta get her Caitlin Gardner. Well, she Caitlin, August Kellyanne and virtually a Chano. Ach, le fear noch, ha, Caitlin Arawa. Saw what she just go. How will she kick Erica? How will she pay the Ian to hold the Mertz? Udrasa finally Rudy order, kicking a mach of the Anwa. On a more cool force of kinds. Le Shane, Ken Kinevas on. Is Kitzer Chagalian, there's a Tatamach and Cha, Hulgun Fire. As well kicks him Mach. Yeah, kicks here Machatan, Don Genta. Tan Don Nomed Gale, Catch and Chonish. Am Cluiche Gurtithe. Kicks him Mach Caitlin, can't fear Ord. Machadron Lord, British Shias, Selafat Rashing Tiobraid Narish. Kicks here Stadov. Kahada Jesha Cousin Tiana. Nisha Denta Tamsha. Imrorella took on Talon. Kicks here Elistach. Tarahor Gurtithe. Nishdina Sagan came as Amakoch of Gurtithe. Donomid Imri and Shona Shaskado Takata Urglog. Achan Sawal, the Sawal to Gente a Caitlin and Harbor or Fad. Harbor. What is that? Shanson Chonish. She can her trust on how will she? Nish Lero Dordon Star Mele Cole, a few march in the cool. And my Dohona Maka, Nidola mate, or Shaskado, Truckakui, Kachanish. A kicks here, Stach. Le Boule, a Lauren Cunningham. Toshi Mogalina Karakakui, Garnoi. Peil, the Gotar Tassar, Nilem, Peil, or Toshi Karakulin, Kondera, no, the Kojak, the Hen Hocht. Trino met Katze, Tarahor, Irihe. Sean Shansonish. Tasha Kikal Justach, Fear Ord and Chen. Tichimele Coles, Schoon Imrodishted, Garistach, Imro Tatamat, Tash again, Kalinas Tiobraid, Tashi Tachtihe, Tashi Argasta, Port Láirge, Tatamach, kicks Sirama to Port Láirge. Tashi the guy in the Leroy Jamach. Akarish. Argasta Shag Ifa. Rebecca Casey down, Rebecca Casey Gujas is Jach. Smack to Gujas and pass Kururai. Chloe Fennell, Myluru this year, Sinish. Tatrino made the three Caro Imri Jonish. Chloe, Shelev, Rashko Rebecca. Fertuga Gimmer to the Troid Valer. Rebecca Shearer Jonish. Good to Aoife Murray. Fauna Hannah Gummerach, Aoife Trasica Kellyanne. Kellyanne adult Trasta Jonish, good to Anya O'Neill. Toss like Port Láirge, good to Gentaka. Come the ground, the Sinsir Reach. A fix a shaft. And pass Trasta Jonish, good to Laura Cusick. In Morello and Troidwalla, Trasta Aoife Murray.
Tá Ceann Ómid, Caite agus Usa Cín. Ní éiteach mór in a bheith fácan Teánis. Maeve Daly, Maeve Trasta Teánis. Ruby Brown, Trasta Kellyanne. Sinna méidir chas Port Láirge dhéanamh Shelf a chuneal. Áin O'Neill a ríist. Áin O'Neill a chuneal. Trasta tuga Rebecca Casey. Trasna. Agus a fátain isig Maeve Daly. Tá Seasca Carr Carcha Caite Teágan is pendach an Cúin Ómid Imre anseo. Shelf a Teánis ag Ruby a Ráig a Chloe. Cassan Chloe, /came, but order Chloe, Cahoners in a Chloe, Tassa Fotsi Katie Murray will kneel, catching him move. Shin ain't can do it, Cormo, Nisha, Cúin Ómid, catch a Johagan, Coach of Cortia, Hulligan of Fire, Shane Curley, Shane Brother Urdur, Nado Gernock Straight, Port Láirge, Sloan by Port Láirge, Gordon the Sinsir, Fix a shot by Tiobraid and Craobh, Idervanach, Bertzleach Aka. Kellyanne, the shot goal in, August Caitlin Gardner's the goal, it's on them weird cool across lovely Caitlin, as the Adam Maria to the shot, on love across Leoch, Heberdorn and yo, Caitlin Gardner, Fishy hard bar of fad, August Port Láirge, Begny's fair, Fish Chancellor Heberdorn, Halshid kick Erica, Halshid kick Sear, August Dara, the Costa Tuckalo, Egg Port Láirge, Le Kerrichol in the score, Jarnoch and Shaw, Port Láirge, Nodja Kujag, Heberdorn, Hena Hocht. Pascal Ryan Shaw, Rudy, Rashko, Karen McGrath, Reach has a Karen score last Futsa, Karen McGrath, and Dara scoring Port Láirge. Kellyanne on Macherty, she cost a heart, but she on the cantion, a hard zero, a hard thrust on Jerry May. By Shay, good have a non score. By she. Pass Rash, you gave good Kellyanne Hogan Reach, Kellyanne Digger, Costa Balak one, Linda Kitto, kicker to Kellyanne Hogan, August Sasha Shin, Butch, a hard thrust on Kellyanne, old score. Shelving the Tiobraid Reach. Sinna kick, well she sinna costas to Genta go hauling and Jenner Fod, like Anna Carey, Shelf, Eve Power, Chatta Chalk, over what he gave. Forced to give, Eva Bulla or Kehol and Irishin gave power, Town Irishin, Gamai gave power, Harra Trest on again, Lord Parka. Chanta Exashin, Kickle to go hauling her Fod. Emma Morrissey, or the Stachan Jonas, as well to Fotsek, Tasha Fotsek, as a chance to score. Next one, kick Erica, kick Erica the Heberdorn. August kick on Totach. Kick also. Oh, stop it, Caitlin. Stop it. Shelf Colset, Fosaka, Eva Waring, Traston, Katie Murray, Ord, Katie are a Traston. Tiobraid McMahon, Gary Stocker in it, Toshi Fivro, so 50 Bridge in gear, putting Bridge or Douglas Pulcha, Harra Trastoni Bridge. That's just Ishil Butcher Stocker Johnish, Tana Cousin to the Shiri, Port Láirge, Caharaka. Shannon Ear to San Cantrin, Kickles to Sasha, Kickles to go hauling. For the Kellyanne Slucker Wilshy, Nishi Stucker, Toshin, Kickles to Kellyanne. Toshin, hauling at Kellyanne. Nishton Cool. Oh, Reach Ketted Center Cole. Coney Lovey Shancer Cole like Tiobraid. Ever Ryan did a Bulsika. Toshi forced the Garish Reader goal. Shancer gave a Sarish Caitlin a Shasta. On Catchakura Hara Trust on the Caitlin. Cole in the son. Sheer. And kick a chen. Kick Kalsa. Kechwin Chen. Toshi Ord. Well toe. Caitlin Downey, Justice Boss. Jafata Emma Arish, Emma Elena Keto, Goggles, Emma Crane, Hara Traston, Emma Morrissey, Tasha Kellyanne, Katie Murray, Katie Murray score, Katie Murray Ord, Katie Murray, Hara Traston, 3 Coley and Katie. Leo George, the Titsa Memela Cole, Tasha Fota, Santa Cole, Arish, Kelly Gardner will Cole. Oh, Caitlin Gardner, Arish in the Leach, August.